All Party Hills Leader Conference astong ingdeng pli amahang ketekani mesen pet Katalon. DPCKA asahe malang pot moteron warlong kidera lapen arisang hatum perang kiamai kangni. JCCPA asong pen ghonta henia farman phuloni sarkura sahe matheng nualong club 2.3 putha kachisong asai gede. Pini Karbi frame tama birta long pen kado kabi phanta kardom pajar iklo kardom. Taktenon birtang ton pen arzuik tha. All Party Hills Leaders Conference asong atum arko nipai ingkora isiarni ingdeng pli amhang ketekarni dipurong nihang Karbi club along mesen pen Katalon. PHRC Lumbajang Constituency Committee atum pen pajar piponsi ingdeng pli amhang ketekarni dipurong nihang Karbi club along Katalona jamek padapon. Atapor phai Croatia por pen songalama PHRC amefu GI kathar pen kathur ponapi rat amaita pamanpon. Anthony Timong pen kachipahem pupon amayalong alhiaman pen PHRC amefu GI kathar women wing akongchun bang phi rita krop sapi youth wing akongchun bang sar sing be sahiamchun bang long kumar be lapen Albert tong hiatum chetongdon. Anparta benangan PHRC asongalong klem bang pubang phiatum chetongdo si mai ardipidon. May Pujai Kathar pen ratapan jumisen alam kethan pen ratatum aning ciparong donrendi. Lason si ingkora trok a constituency alongta PHRC amhang ketekani mesen pen Katalona jamek padapon. Pini acha pen afrange punangi ho pini batai pli apong Foundation Day APHLC Foundation Day lo nilitung ke claim tu ke ha 6 schedule implementation committee pen lotema la pen ke 2019 aning kan si la election hai hite paragraph 2 sa paragraph 7 benta aron selam un e bangala election ke hai tunge selam ledet amasi ni tum election hai nangji tangte pusi la 24 plus organization ke pavi to that si ni tum APHLC pusi ni tum ka selam lo la si election se dan lo pen non ke bang ji MSC election ke lake thurdun vekpo athe mahedi ki thurdun chot kali rat atum la solam chini nangi le la bang so a council election ke hala MOS chu September clear ni ka so hi hala da close 2.3 pen apot long recap kachojor long recap pulote mathatha constituency cap pulote mathatha West Karbi Anglong constituency sirkebet ante West Karbi Anglong adang ko an magethe la parso se aha varsi adang si Karbi Anglong adang si kechia to manchi pidat po achi tim lo gaji piji la puja andela kachi pi ke chok ma chok chema pu la pen isia bange 2.9 abang ala 2.9 abang ke la ke autonomous council ke Assam government panchi pidat na ipu la bangke hala DC panchi pidat DC polote la ke chief minister lo neli si ka chini lo DC dengan chief minister pen chingki si jata ke claim titi la si DC ke claim mane chief minister si claim lo la si non DC panchi pidat na ipu si 2.9 along ke do la ini election along yong si ilitum BJP phana ko pe hai to that vote pi to that pulo tangte lahini ke ka che kroy dun lo approval nang ke en lo English pen pudam lo te approval nang ke en Karbi atom phan inglong arat tom phan nang tum a det ka che jor che kroy dun de ma yong si BJP phan ka pe hai lo pulo te det ka che jor ka che kroy dun lo ben council ta Assam government phan kache hodai kache kroy dun lo yong si BJP phan perem det pulo tangte la so a MOS ke cancel that un lo lake cancel automatically si cancel that po lake thek lor alam lo la hello akam ke thi la si pini neli rat atum phan ka choningri la so alam nang li tum mathakrang nang ni rong be theta mathakrang nang ni nang li tum det nang li tum sumara avananta service na bang nang thilap lo nonta aku nang thi thu et jelang long lian ta hem anta nang thi thu lap jelang non ne li me thang along li
ta bang ka prek tum sina chorai hat na ke cherai hat khot tia lo thek lor bang BJP dol nili pata dol lor ta hedi nili phana nang hai aruna le general dom han la ki duk dat dom han hai hedat jima la si sumila rong hang pita ili do ilek logo por hia thai ka ve ki duk pena bosi sumila rong hang pi ta ki thi nang lo la si son da thi pik jilang non anta sumila rong hang pi tom han a school dolo posita non anta thang da arong thang da suli lanang posini tumar julong poisa ki pinang ya poranta no ana pi pelang posini tumar julong DPC ke asa hemalong pinipot moteron warlong kidera lapen arisang hatum soil conservation asai kamalong junior assistant ang hoy aron repen ki pipona puthak Karbi anglong autonomous council madharja dhekiar pukon pen ritarli pon popwalama puthak arko nipa inkora isiarni pherang kiamai kapitapon atumi nilitum media long theglong lo madharja dhekiar pukon mate the concern ni soil conservation ni alang li amat si thu pen chipulo je ladang so puthak alang litum council pen isi inquiry committee pang ni ikpo pang ni pen adak long ke chok che bang thu la pen adak long koman ma si job scam ng charap dun ma alang litum han arona teng ni sai pon po pusi atumi media long lang lihin masa tami paklang pon la se la bang so putha ke ni litum hin pen alang likan kurban thu budget pon lo la pen ki pugang tung bang ke la hen lo je a result da rat thing no si la bang so putha publicly paklang nang ji pusi ni litum hin pen na isi a demand pon lo la pen ultimatum pi pon lo je within a period of 10 days angbong si labang so a result of patang det nangji lapen rat achotai lok mate public platform long paklang kon nangji jong si paklang kon pi Karbi autonomous council paklang kon pi pulotang ke nilitum attack ang deng sa dami ka che song jiban chi sik ding lok mate Guwahati high court dong sa dami nilitum PIL ki PG phan labang so putha na result kan clip pute PIL PG phan nilitum chi sik ding se dolo ladak pen media nalitum estim media sa hen pen nilitum Karbi long rata phan bachini yung tunga la hen lo nilitum pinana source pen arjulong lo je soil conservation det kali along ka prek ta du ula pusin nilitum arju pon long la sei pini pen nilitum la bangso sai mate katar lip asai ke pangcheng pon ikpo 30 departments long apen jong si along ka prek department song da la puson thak thak ka chopang lim du pulotang te ki bangji lang arni non ko son ma che song an su se nilitum che song ponji lapen kipugang tung corruption ka choklem officer sumhan nang litum jong si corruption chokleming tung pulote nang litum ladak pen transparent ra Karbi anglong pen damik no jong si nang litum man corruption ka choklem nang nangin abdul long chitlo pulo tang te nilitum ka nangin compromise gali so dak pen nilitum me nang che song ilapen ahok perakang sai long ne tiket nilitum labang so ka che song ke inton telo ase paklang thek pot ngorong lo lapen penangan itu ke song pen autonomous council pen lam the si klang lo alam the bang lapuan we lo jai la tum si inquiry committee si seng pon po la so inquiry committee ateng alang tum lang pon po la pen chok che bang phi pha sor pon po pu se alang tum lam chak mate autonomous council la jakong na paklang pon lo la si la so jakong paklang long bang ke il tum si ning garong dolo rada hin pen ke mang mate rada hin pen ka che song along autonomous council tum der dek tame oi pit tame tum isi lam the mesen na paklang pon pot itum ta ning garong lo la pen dak tum na chera tum du an courting du an tame school student pen dang lo nane sai chu tegi tum mandang lo ju po ju pen dang lo ani tin phan tame isi ning karong kardong pilo la pen ka che song kardong pilo people lo tang te itum isi me pik asai isi tu asai mate isi ning karong pik alam the itum theklong je right as rat ase itum angsongan mate si songan tu si pon lo tang te ki high back angrik sido lapen ki high back ti pusi tum theklang long la si pini hil tum press media mate people si donang ko tang te isi ning karong hapaklang kon lo lapen autonomous council te jong si insai pon thek tang te autonomous council inquiry committee jong si insai pon thek tang te tu higher authority tame itu ke dam si phan si sikring pusi tum jingbai ponji la si pini ga ning karong lo lapen Fuloni sarkura sa hema thengnu along JCCPA asonga me phusai sing rong pia tuma hin pen patr pi pongsi ghonta hinia farman ke dam tang ani kan central apen assam government atum angbong Karbi anglong monsam ka chetok alam don ke jong ponalong clubs 2.3 putha puthot ka che songa se ang tong ka chipa do pona berta prang ke raje bepe berta nang pale JCCP asonga hinpen arkoni phai inkora isiani anarlo por phai ko hinia por pen JCCP asong ahinpen kate songa se antok chipada ponsi arnika sam por phai hini an kate songa se antok itom da
Cloud to Brain Pika de Sona se ang tong ka chapa do ponalo JCCPM ku sai sing rong pi kong chun bang lip son rong par la pen for sing teron pen cheng lo penang an ke thik ninga tom che tom tung se Cloud to Brain Pia puthak ka che song se ang tong puthak ka chapa do pon thu Council emisi amosti constitucional changes contensi kuama ke paon mai la constitution bang pinang ne la ke council budak sido close to council budak sido 22 lapenako 23 itu ciri mana jong aprang ke di bahasa longke ada ke ingkor ake thoma silan to council lapena sam non ke thongke ban kali tangi changes la ke 2000 la sobai after 2000 kam khelo si la so si ke thomang de la nang bang ke rehabilitation sitame la ko dalo chepai economic package dolo ada di mau sao economic package pendang lo na kata si Thomas Council ko kita para ala ke central government kali state government tu kali la sinong attack sitame nang tangka mahagwan lo labang ni tu ke total authority ke la ke da ke Thomas Council sido close 2.3 Masih jong damlo prote la ke council sol la ke problem itu ka container itu ke la so ada central government aklemunde la state government aklemunde homosti thongke masih kuna compulsion besi karena sila council pen se container itu council pen problem itu lo ka bangke nominated Omada join commander tres pen sila so itu mesti inside nampa me open kita Karbi itu kecun ini tuh pakai party itu lain pada menghang long dam sih majority puamen pen ajar all political party hang here nili tumpen sih non 24 nan malam stopper upon beer tamo inton iksana If you're really hard to find a computer courses, don't worry. You can easily get in Killing Computer in associate with Malong Abri Computer Center, recognized by Gov of India. Center code GCLM AS041. You can also get mini courses such as like PGDCA, DTP, ADCA, Delhi, CPA, BCC, Java, C++, DCA, CCA, TOM, CFA. 100 plus courses are available here. Killing Computer, Risakidi, Kualamati, Nilip Karbianglo. Contact for more information 9957 539334 or send 576-846497 or visit the official website www.gclm.co.in. Why is it so hard to find sunglasses in frame display fit mirror? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo. Alon medical store. Ke chengsi Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji.
Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitunta Humri Ignon. An sose kachini jiapan la abel ki pia number along Humri Iktame. Dihina mopi putat birta along wang tulong. Denarong patrua klamalong ningkan plika prapo arta tumapan akijoy pen meka soka chilang awarsai nomati mother head volunteer atumpen kapater pipon along Dipu Medical College staff atumpen si meka sokilang asai kideng pona birta perangke Rajib Bepen birta nang pale. Karbi Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghipen Kapin Khat Ateng Nomati Mandar Committee Head Volunteer Atumpen Pater Piponsi Arko Nipai Trainer Keparni Ok Rengalong Pen Pangching Ponsi Arko Nipai Cracer Keparni ke Den Arong Patwa Klamalong si Puthot Make Aso Kilang Asai Deng Pontu Make Aso Katilang Kevang Atuma Park Den Gao Bazar Secretary Nomati Mandar Committee Head Volunteer Committee Prodip Ingtiat Akejoy Pen Ingho Enukat Kachidip Ape Make Aso Katilang Abang Pubang Piatuma Pan Padzapon Lapen Make Aso Katilang Abang Pubang Piatuma Pan Karbi Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghipensi Kedam Kevang Avarsai Sitame Padzapon Dipu Medical College Staff Atumpen Saiketeng Ponalong Karbi Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Opran Kilang IM Khonsing Rongpi Nomati Mandar Committee Mepu Jyoti Timung Prodip Ingti Lapen Mensing Disuatum Chetongdon Nilitum la nomati homosti along Deputy Chairman pen Kabori Aswajok Amek kawi kido an abang kubang ti tumhan Amek akijoy pen kilang pon lampars tame chosma ki ron pon tapos asai atumi pen chengpon lo lase pini bang ke kijut siarni lo patumi bang ke 400 evok ame ke chelang atum nang ke tong dun lo la pen pini asai long bang ke non si chengpon mom la lase non alomso pilote deputy chairman sar stame nang lepo lase kado ko deputy chairman sar kabor I pen ajok pini penangan abang pu tumbang akijoy pen amek kesu chelang long lo tapen akijoy pen power chosmas tame longpon rinti lo tapen data tum sitame kado ko aning sam lo tapen nilitum help volunteers mondol tumpen organize ponse kado ko replacing hisar ke paduk pen nilitum hananga pin khat pen ajok nilitum stame deputy chairman sar tame sugi kordom pade kecheng share ni kona se ke bipono kecheng share ni bangke pup digharu digol pani LP school ala daksi nilitum adu ponlo 400 ebok isu lang ponlo te kecheng si ke lang ponalo la operation nang ji la so apu thak long pon ma bang fit operation 115 apan bangko operation nangji lasinon kedin baka kilo bolte nitum Jorhat se pothai pon upon akijoy pen lo mala bang tak pen se pothai pon bagade se pothai po that's why se kunili tum pothai pon po na lana ke onge samet ke pothai at ne ante ni kwan farman se bang so abar sai deng pon ene nini phan tumi pini kachetang onji mani ni pa nomati pinangan bang ke ni tum tempo bharat ake joy se pilo tempo pen pawang toilo Lumbajong hawar ari sui janga tuma phan kapathua hen kapaprang dun thekjia phan Lumbajong youth team pen mang ponsi ke chengsiang deng inter Lumbajong village level knockout football tournament ang dung kiti kapathu mesel pen kapachan pona berta kat news asahemalong berta nang pale Lumbajong constituency ari sui janga pharma Lumbajong youth team hin pen patr piponsi surihini ra inkora henia nikana pharma ke chengsiang deng inter Lumbajong village level knockout football tournament padaponsi arko nipai inkoyani nihang rong ke the pathua klamalong angdung kitika pathu mesen pen pachulpo Labang soka pathua long on BFC lapen disama number 1 FC atum angbong pathu pen disama number 1 FC atum 204 pen chipaharsi ke hayanong e suri inkora pho lapen trophy chipar deng pon Angdung kitika pathua mayalong 19 Dipu LSC MLA Bidang Singh Ingling alhi sarpuaman pen chetongdon Sonsi Alhiaman pen Karbi Autonomous Council Game Fight Board Chairman Doni Timung KSA Tiripia Mebu Thang Singh Timung
Lum Bajong Lem Chairman Jameson Ronghang, Abarim BRCC Chairman Babu Singh Kimung, Abarim BDC Chairman Jogot Togbi, Donsuri Youth Association BD Sir Hing Chong Piso, Lapen XKPL Tiklem Pangatung Pen Chenglok, Penang Am Man Pen Kedo Alhiatum Cetong Road. Pinadak di sama number 1 versus on May FC football final long nang cetong dun ketong ko bela depan di juru lo la bela dak wa ba tumben me modal pi cibi juga di bembal fancy apa jangan pinjul lalu di pot polo penalang di CM hadu wati pili bela penalti lo nak dipunang le polo te Raja Presiden Sekretari itu merang poli itu sports itu kompleks di mana lain isi benda pacuni bang nili emile in benda tujuh ini Acara ada soal lah nili bila temen nili kan ini dia pasti nama cari Karbi Prime Tama Birta mengelapang si Kangton Iklo Domithak Me Kurbang Tu.